lapho kusebenza ipoko izizwe ezisebenzayo imimoya evuswa kuwe kodwa ivuswa emathuneni ihlangana nenhlabathi zamathuna kuba usiko olenzayo onikwa into ozohamba ukhulume kuyo ozoyigcinela usiko leyo nto uzokhuluma nayo day and every day so i-problem into eyenzakalayo abantu abaningi bayahamba bayothwalela imimoya babuye bese bayifihla ngamabhayi umuntu bese kazibiza ngobunyanga ayibize ngokuthi isangoma angasona isangoma abanomkhovu wakhe right uze but uyifihla ngani ngokuhlala nangamabhayi wena umuza uzobona isangoma ngoba ubona ini ukuhlala ubona ini amabhayi. All right, greetings and salutation. Welcome to Podcast Club. Sesibuyile again with another episode. Last fundisana khona ngento eziningi ukuthi ikhambo lomoya likhamba njani ke. Make sure ukuthi wenza into right, utshela ukhazini, utshela umzawa wakho, utshela wonke umuntu ukuthi hey, une podcast enye lapha kufanele uyilike. Izokufundisa ngento eziningi ezimayelana nomoya, ezimayelana nesiphiwo, into ezinjengalezo uzokufunda okuningi esikuphethe konke namhlanje. Sike njengenjwayelo angeze ngavuka ngibengi ngedwa. Ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Njebovu Emunyama. Did I say it right? Yabona mkhulu. Yabona this one ine ukhuluma iqiniso fanele ngirehearse like before a week before ngipractice cause ligama ngakajwayeleki ukhuluma iqiniso yazi. Yeah, uyaphila kodwa? No, hayi siyaphila mkhulu, no progress. Hayi no. Ngengayikho nje mkhulu. Siyaphila kodwa konke kuhamba ngolayini namhla yesizile again siphethe enye i-episode enzima kabi, you know, and I hope abanye abantu bengeke bayithathe off ngisande esaka left because ngiyabaza abantu bo social media bakuthanda ukutwist into bayenze ngendlela enjalo. So today we are looking at like abantu abanganasi isiphiwo nabantu abanesiphiwo, right? Abantu bezangoma and nabantu ngithini fake zangomas. How do you identify ukuthi umuntu lo akanasi isiphiwo kuhle lo sewasithatha nje ngendlela la sithethe ngayo but akanasi ukuthi unasi isiphiwo like? Uyazi lento ake ngiqale ngibuyele kula magama ukuthi abantu bangayithathi offended. Kunalento uma silalela asilaleli ngokufana. Khona umuntu ozolalela for ukudebate. Yes. Angayizwa into ekhulumayo. Yes. Omunye alalele for ukuthi ufuna ukukuphikisa, ufuna ukuprove ipoint. Yes. Agcina angazwanga ukuthi bokhuluma uthini. Khona umuntu ozolalela ngoba ufuna ukufunda. So kusho ukuthi iyo team ifika endlebeni zomuntu kuyodependa ukuthi uyilalela akwesiphi isimo. Yayibona ngoba ngiyabona manje sokune conflict ngendaba yemimoya. Yabona kuphikiswana nezinto ezi-unnecessary. Yabona ngokuthi soku-involve nabanye abantu abanganasi isiphiwo ezusho. Yayibona leyo nto. Umuntu onganaso isiphiwo wena khehla bakhona. Kukhona umuntu othola ukuthi uyabuthanda ubungoma. Uyabuthanda ubunyanga but lento akanayo. Umuntu wakhona most of the time into ozombona ngayo once wangena phakathi kwabantu uyabhodla izinto ezisnacks ufuna attention. Okay. Ufuna attention ukuthi yabonakala ukuthi awunale mimoya uzofuna uloka explainer aloka bhodla yenza lezo zinto ayikho kuye leyo nto noma ikhona ayikafiki le into ekhona ukuthi uyayithanda lento hayi ukuthi ikuye. Uyayibona leyo nto. Omunye uthola ukuthi wayenasi isiphiwo kwagangwa ngayo yavalwa leyo nto leyo manje sihleli kuye la ekhanda. Yayibona lento uyobona abafake amabhayi kushuthi wenza into extreme. Yabona uyandlulela ngokuthi udraw in attention abantu ukuthi ufuna ukuthi abantu bamnaka. Yabona umozoza kumuntu onesiphiwo, umuntu onesiphiwo onabo ubungoma straight ushayi. You understand? Ushayi angangena afika ahlala ungeke umbone ukuthi lo muntu uyisangoma. Uthwasile uqedile angeke umbone. Uyozwa ngomuntu omazi ukuthi hayi ugobela lo. Yayibona unaso lesiphiwo because idlozi lithobile. Idlozi lathobeka. Yayibona leyo noma hlele kuwe emzimbeni likuthatha likufake ukuthi uthobeke and umuntu onganaso isiphiwo wena khehla yombona ngokubanga umsindo.
uyabona Yeah. yonke into huye yonke into kumele abhule la fika khona ngahle angafika sihlile Yeah. uyabona sekafuna ukubhodla kumele simnake sekavuka idlozi fake idlozi wenzani akanayo leyo nto uyayithanda leyo nto hayi ukuthi unayo akanayo uyayithanda shothi omunye umuntu bamthwasisa ngendlela yokuthi wagula wafika ephehlweni kwathiwa wena unedlozi kumele uthwase but lento ayithwasela ayenzeki uyabona sekayiforce manje kuye ukuthi ayenzeke uyabona sekazofuna ukubhula wonke umuntu sekazofuna ukulapha wonke umuntu nasekhaya uphambanisa izinto la ekhaya umsamo sekafuna ukulawula umsamo sekafuna uyayibona lento uyaxova akanayo lento driver yini ikhanda lakhe akanayo lento Shuthu bamthwasise idlozi lamasilamusi ne ya ukhona umuntu uthola ukuthi yabona la esiphiweni most esikhathini esiningi akusuka ukuthi umuntu umekahlupheka noma khulu usuka hlushwa isiphiwo usuka hlushwa umsamo wakubo uyabona then mekafika ugobela abona isiphiwo amthwasise kanti bokungakafika isikhathi sokuthi amthwasise bokumele aqale ayolungisa izinto ngokumsama kube impilo ibe right uyabona manje amthwasise into engekho and number 2 ikhona lento ukuthi umthakathi akuthwasise bakuthakathi uhambe uyothwasa yabona kunalento enzakayo kuyena khehla ngoba abantu abaningi abathwasile most yabo bathwase amadlozi angekho yes ngizoyibeka kanje khona enye isihlahla esokubethela isikhonkwana umvala sangweni umthakathi yakwazi ukusithatha lesikhonkwana sime njengemforoko uyasithatha lesikhonkwana afaka ubuhlalo obuready afaka ubuwater afaka ukuthi different obuhlali ayifaka and into azoqala azoyenza uzoqala kini nizoqala niloku nibona imali emnyama ama-cent 5 hop emnyama iloku yalahlelwa 5 hop emnyama ninanake angithi iloku yalahlelwa imali emnyama kanti kudunga idlozi lala ekhaya and then balahlela uthola ukuthi ejardini nizothola ubuhlalo obuncane ningabazi ubuyapi obamakhalakhala yabona obamakhalakhala udunga ini idlozi lala ekhaya then uyothenga idlozi lala ekhaya lihlanganise nalotiko nalezinto abuya akushithi avuse lento mekayivusa ivusa ngeinsila zala ekhaya noma ngenhlabathi yala ekhaya imivuka lesipoko noma lotiko sekazenza umkhulu la ekhaya ngobe ngazathi ngifupha ugogo wami afaka ibhayi ngifupha ubuhlali ngifuphe ini kanti akusese idlozi sokuyini imoya uganga yabona umoya uganga obuthakathi and loyo muzi esikhathini esiningi uzothola ukuthi abantu bakhona abathwase bonke abantu bakhona abafaka ubuhlali bonke abantu bakhona abanedlozi and emuthi ayibheka impilo yaleyo muzi ayiphambili bayahlupheka bonke kuvalekile but wonke umuntu unedlozi omunye nomunye unomsamo wakhe nomunye unomsamo wakhe nomunye unesigodlo sakhe kusuke kunani kunomoya ongcolile lapho kumele ukhishwe uklinwe uyayibona nomthakathi yakwazi ukufaka ephehlweni so if uthola umuntu ongakwazi ukubona ngale uzokutshela ukuthi hayi kunomkhulu nokufika kunesikhwama kumele usithathe kanti usuvuma lo mkhovu usuvuma lo tiko ufakwe lapha ekhaya uyayibona into enjengaleyo and kokunye enye into futhi eyaye abantu abaye bafike lapha ekhaya uthola ukuthi khona ikhehla nomkhulu lekokhokho owayesebenzisa imithi emibi ne owawuthatha lo msebenzi wathi mekahamba nguthatha ngoba ukuthwala akusiyinto yamanje uthola ukuthi wayethwelwa phendula isikhwama usethi manje mesekabuya kwelamathonga mesebamvalela ngale kwelamathonga mesekabuya ngapha ufuna inhlambuluko ukuthi ucela manje ukuthi adilizwe lezinto angithi manje wena mofika kugobela ongaqeqeshekanga noma ugobela ongambulelekanga yena uzokutshela ukuthi nokumele uthwasele lo mkhulu kanti lo muntu akafuni ukuthwasa ufuna ukuhlanjululwa adilizwe lezinto ingakho uthola ukuthi esikhathini esiningi umuntu yahamba yothwasa ubuye uyahlupheka ahamba yothwasa abuya kuphela imali kuphela imoto kuphela yonke into bokungamelanga amthwasele loyo muntu bokumele amhlambulule manje uthole pheko ufike kumuntu onganako ukuqonda ngokomoya nokunganako ukuqonda ngokwemimoya yamadlozi agcina amthwasisa loyo muntu and bese kamthwasisile loyo muntu for the fact ukuthi ungenile ephehlweni washayelwa amagobongo wasebekwa ngokuthi wena usuyisangoma usuphelelwa wabekwe endumbeni akubuthi uyisengoma naye uzofuna ama client angithi ukuthi abantu abangene kuye so kuba nezinto azozenza naye ezo attracta ama client and uzofuna ukubonakala ukuthi uyisangoma yibo labantu ozothola ukuthi esikhathini esiningi uhamba explainer ngisangoma mina ngogobela mina and mothi yabheka umuntu wakhona esikhathini esiningi uthanda kabi imithi emibi
yabona impinda nemithi emibi yokushaya yokugadla iphila kuye egazini because ku-activate-ke lo yamuntu wayeganga kwakumele ahlanjulule angazange ahlanjulule manje uma sekambatha uyahambe sekamenzisa imikhuba emibi uyabona kanti bokumele ngabe umhlambululile manje ingaka uzothola umuntu wakhona esikhathini esiningi ogaya insizwe ezimbi ezokulimaza kancane kancane uyathakathwa kancane uyathakathwa kancane uyagadlwa kancane wenzani yini kuphambane imimoya bokumele ihlambulule yena wayithwasela manje simenzisa izinto ezi-wrong la ekhaya and nala ekhaya mothi yabheka impilo ayikho kuvalekile then lapho-ke isiphiwo besingakafiki noma besingekho ukusebenza nje leyo mimoya ngoba angeke uhambe uyothwasa ubuye uhlupheke idlozi alikho idlozi elingathanda ukuthi umntana alahlupheke yabona so iba kanjalo iba kabili ngoba omunye umuntu uthola ukuthi khona umkhulu akubo vele owahamba wayolanda into yokusebenza ngoba into zokusebenza ayiqali manje omunye umuntu uthola ukuthi khehla la kubo la hamba la emazweni la yolanda into yokusebenza la yolanda isikhwama wathi nisekabuya ngesikhwama wasebenza kwathiwa umkhulu wala ekhaya uyinyanga kanti umkhulu wala ekhaya uthwele ngedlozi la ekhaya usebenza ngedlozi la ekhaya athi mekashona lento ndlula izindlulele nakubazukulu kube ngazathi la ekhaya kwakunomsebenzi vele umkhulu la ekhaya wayeyinyanga vele abantwana bala ekhaya bazoba inyanga kanti lo yamkhulu walanda into yokusebenza manje yona meseyifika la izobagqilaza lento because abalazi usiko layo ukuthi yavuswa kanjani kuzisebenze la ekhaya bayohamba bathwasa babuye bahlupheke yabona manje ngako ngaphambi kokuthi ulungise imoya kumele uqale igezwe ukuze kubheke nomsamo oqala lilalelwe ledlozi ukuthi liqhamukapi liza kanjani lihlanjululu and then umuntu onobungoma nje straight njengoba ngisho ukuthi umuntu onobungoma nje straight akayithinti imithi emibi angeke umthole inkulumeni angeke ukuthi umuntu ohlala athobile ngoba yini umbethwe yini amakhosi yabona amakhosi athobekile umsamo uthobekile nasesigodlweni sakhe kuyongena loyo muntu oyi1 kuyengena abanye abayi2 buye kuthule futhi kubuye ngena oyi1 loyo muntu usebenza ngedlozi la kubo straight bakhona msabanye engibaziyo like hey bakhuluma kakhulu yazi hey baba sibona the busy baby hey and you be like wenze njani ke mawayibona mina leni besiwenze njalo abanye like wasiprofita umuntu khona sesebumnandini siyajiva and akutshela ukuthi hey bani wathathi underwear yakho what ngingazi ukuthi mhlambe lapho vane sekwenzekeni out of the blue nje uyabona umuntu onesiphiwo okoqala ombethwe isiphiwo sedlozi angeke umthole emsindweni emjayiveni abantu uyahlulwa abantu bayamsinda abantu usheshe acasuke mekaphakathi kwabantu ngoba usuka hamba nabantu abadala abasemzimbeni kuwe so umuntu okugangwe ngaye nomuntu oyithandayo lento ingayilo muntu ozomthola emsindweni ozomthola omunye ufake nezinyongo la ekhanda ufake nobovu uyajiva khala igubha kanali idlozi loyo muntu ngoba umuntu onedlozi akazwani nomsindo uyabona ungayidlala iradio 2 minutes soyicimile uyabona uyi-irritate labantu abadala so umuntu ozohlala kancane uyabhodla ngithi lo muntu ufuna attractine ukuthi manje hayi nginedlozi kumele nimsabe nimthobele usho ukuthi into uyayiforce lento ukuthi ikhona ingekho ngoba uma ungamthatha umbeke ukuthi okay aziyeke ndoda ake sixoxa ngeke aza kuprofit uzokutshela ngezinto ezilight ezicommon njengoba usho ukuthi hayi bathatha iskipa sakho benza ukuthi wena ushawa ekhanda ushawa inyawo izinto nje ezilight ezingakhulunywa nomuntu nje esikhaleni yabona izinto ezideep manje ukuthi kumele azathola inkinga angeke azafike lapho yabona kusakanayo lento mara vele nosiziza endweni lezo ezilight like njengoba usho what are the common things bathanda ukuzitsho because like esikhathini esiningi uthola ukuthi bathi hey imali yakhe iyaphela mara imali yamsebenzisa ngimanje mangidraw i-bank statement I can see and highlight ukuthi ngispende la ngenza la bathanda ukusebenzisa ezinye izinto ezifana njengalezo ukuthi no imali yakhe iyaphela and then akhona like what kind of psychologies are they using because many of people they believe them yazi wena khehla ngizoqala ngibekela ayabona mohluphekile umuntu ohluphekile uvuma noma yini ukuthi athola usizo but into ekhona ukuthi bayatshelwa lezo zinto but end of the day abantu abaphili yabona kunabantu ozothi bomhlola athi ekudala abangitshela lento but umuntu ongitshele lento akangixazulele isixazulula sikho uyayibona leyo nto ake sikhulume ngendaba yemali
yabona if umuntu uzothi imali kuyaphela kumele achazele ukuthi usho ngimayelana nani yabona yebo imali sayisebenzisa yebo ibudget isebenza ngebudget but khona umuntu onokuphelelwa ibudget esikhaleni thothi umuntu uyazazi ukuthi hayi man mina kahle kahle since unyaka uqala ngiyazi man mengifuna into esonya ayithola shothi omunye umuntu kuba nzima but kumele akutshele ukuthi njengoba bathi imali yaphela iyenzwa yini ukuthi iphele iyolapheka kanjani leyo nto angakushiyi nje esikhaleni yayibona and ezinye izinto futhi ezicommon uyokutshela ngabathakatha akutshele ngeboyfriend yabona lezi zinto nje lezi ilamhlabeni ezizokudrowa ukuthi manje uthi hey lo muntu uyabhula kanti no izinto nje ezicommon ngoba umuntu onedlozi wena khehla straight nonesithunya nje straight uma akuhlola ukutshela ngomkhulu bakhe akutshela azakutshela nangokuzaleka kwakho ukutshela ngabantu bakini ngokomsamo wakini ukuthi kwamoshika kuphi emsamo wakini ubani wenzani emsamo yakini yini into yayenza ukuthi kungena amanzi amnyama la ekhaya lamanzi amnyama ayokhishwa yini uyayibona lento kushuthi ukutshela azakutshela azakulandela nesimo saka mama kushuthi ukhuluma ugijima ngani ngokomsamo wasekhaya kini and then laba abazobamba nje izinto ezicommon ngoba kuzokhona manje into esejwayelekile umdliwa kancane abantu batshelwa ngomdliwa lapha ekini kunesipoko lapha kini kunomdliwa lapha kini idlozi libi umoya omubi ophile ekhaya uqeda izinto wawutshela ukuthi lapha ekhaya kunomdliwa lapha izinto ezicommon naye angeke azakutshela ukuthi leyo nto ingene kanjani ngoba mekayibona mele akutshela ukuthi ingene kanjani yayibona bayuza lezo zinto lezo yasimara kunzima like ukuba believer ungaba believe njalo especially njengoba usho ukuthi mawuhluphekile like ama chances ukuthi ba believer are very high and at the same time how do we identify them in most cases if like umuntu kanjalo ngendlela ukuthi we shouldn't entertain zonke lezi zinto abazisho ngathi uyabona yayenzeka ukuthi uma samba bese kukhuluma ingilosi yakini kimi uthola ukuthi kunenkinga khona ekhaya angithi angikwazi awungazi angithi ngikucela eceleni ngoba okokuqala ukuzokhipha indaba zabantu public into engekho right le engavumelekanga eminyangeni ebungomeni ezithunyweni umuntu kumele umbizele eceleni angithi nikhulume nithu eceleni umchazele nakhona uthole ukuthi uyayibelieve lento ngoba abantu abaningi abakholelwa kuzo lezi zinto uyabona ngoba uzosukela umuntu unxabana if akulandela if ueza ekhoneni uyamtshela bese kumele loyo muntu khona lapha akutshela isixazululo okumele into okumele uyoyenza ekhaya angithi ukuthi lapha kini kuso uyabona uvume nawe leyo nto ayenzeka kuso bese akutshela ukuthi no yazini kumele uyenze 1 no 2 no 3 yabona okunika ikhamba hayi ukuthi uzothi meka kuprofita mase kaqala ukuprofita la enhlangane khona mekaqala athi woze esigodlweni sizokhuluma kahle lapho sekayokukhuthuza ageji lapho uyobhadala yokukhuthuza because yokukhuthuza la sekayohlala kahle ke phansi manje sokumele ukhiphe imali but umuntu mekahlangane nawe kumele akutshele isixazululo enye into akakutshela ukuthi hamba ubuze ekhaya awufuna abantu abadala ukubuza 1 no 2 no 3 yabona moya lapho uyane information abayofike bayenze bayivuma bathi man siyayazi leyo nto bani lokutshela leyo nto leyo yabona so ngaqala kuye so utholile lapha ekhaya ukuthi lento ayikhulumile leyo muntu iyiqiniso yayibona hayi ukuthi uzohlangana nomuntu ebomnyameni la ukhanjwa khona emateksini etshwaleni bese sekakutshela ukuthi hayi thatha nawo amafoni number umfuna ngokusiza uze ekhaya or uze kahle sizokhuluma ekhaya loyo muntu sekayaqola sekayaqola kumele udecide ukuya kuye hayi yena akubize ukuthi manje ukutshele vele into ekhona wathi moyenza lento akutshelile yayenzeka wabona ukuthi manje nayi lento vele kusho ukuthi lo muntu vele uyu umuntu ozongisiza ngokuthi like nangathi uyayiqalisisa indaba yabo nababhizi bakutshela zonke lezi zinto uthi hey kunani lapha yini fanele uzokuthwasa ngathi basebenzisa umuthi man ukuthi baba smooth talkers ukuthi uze like kuye and mawuza kuye makathi hamba uyothwasa you just uyayokuthwasa like galelo langa sibathi sowungene esikupheni so ugijima and at the same time awusena ukuthi uba ne chance ukuthi athi king yokuhlola kusibani ngiconfirm lo ukuthi into ayisho iqiniso na you know kubaleka kangakanani ukuthi like you should confirm to maybe more than 3 or more than 4 people before you can make a decision oyazi into engiyaye ngisho ebantwini ukuthi ngaphambi kokuthi uthathe ama decision
more special ngempilo yakho noma ngokomoya noma ulashwa awuke uthi uma uyitholile indaba la uyithole khona ufuna omunye umuntu angithi uhambe uyohlola kuye akutshele ufuna omunye umuntu then lapho sozobheka into ecommon ekhulunywa yilabantu eyi1 and then sozoyibona inkinga ukuthi onayo inkinga bese uqala phansi abantu iproblem njengoba balimala baqolwa aba-consult emsamo yasemakubo umuntu uthatha i-decision ayi1 noma umuntu oyothwasa uvela athatha i-decision ayi1 yabona hamba uyothwasa kanti la yakhona uyoqolwa so kumele ubuye manje uhlale phansi uqale manje uyifune lento uphahle nasekhaya ukuthi kunenkinga so kumele nje ufuna usize endaweni so ngicela ningikhansele bazokwazi ukuthi bakhansele because uma usuka vele uzoyoqolwa la uyakhona and then number 2 manje sukukubi mkhulu wena khehla lami sokugcwele imimoya abantu sebavuselwa imimoya abantu sebasebenza ngezizwe basebenza ngezibhoko basebenza ngezinto ngemimoya so umuntu onjalo vele mekakhuluma nawe le into zabo zinesithwebulo uzovuma vele but uzothi mophakathi uzibuza ukuthi ngifunani la uyabona uloko uthwasa uzoloku ungabazi ukuthi hayi man ngifunani uthrejwe ile mimoya ingaka uzothola omunye umuntu ayenza into ayeke half yabona athi hayi ayikho lento aphuma ahambe ephehlweni usuke vele angafuneki ngaleso sikhathi but iproblem abantu basheshe bathatheke ngani ngenhlupheko kanti umuntu ngabe uhlala phansi ngoba nabantu abaza kimi umuntu nyamhlola ahambe ngimtshela ukuthi hayi hamba undlule nabasesontweni bayahamba inyanga zabo bayohlola abathandazi akunankinga yabona ngokuthi umuntu kumele ayifune eqala before azothatha uhambo lakhe ngoba manje amaqola sewamaningi so kunezibungo manje ezishiswayo yabona kunezinto ezishiswayo uyidonsa ama client ukuthi afike but iproblem asithole lesibungo simsebenzele mekafika esigodlweni umuntu athi uzosiza athole ngana next yabona awusakhona ukumsiza umntana abantu ingakho namhlanje uzothola kugcwele izangoma ezingake ingasebenzi yizi izinto enjengalezo babanjiwe ngendlela ababanjiwe ngayo benza izinto wrong bathathelwa imali uzuyisangoma uqedile but umntana abantu uyahlupheka weekend bayambeka ngokwesigodlo Monday sekaxakekile ucela imali esinki ucela imali ekhodo akana mali uyahlupheka kubo kumele bamondle engothi bambhadalele imali eningi so izinto enjengalezo uthi ngaphambi kokuthi wenze izinto kumele uqale ekhaya qala uphahlelwe mina ngazi ukuthi uma uhlushwa imimoya wena khehla usuhambile ngithi wathola ukuthi uhlushwa abantu abadala ukuthi ake sithi mhlambe bathi kumele uyothwasa kumele ubuye kwabantu abadala abaphilayo la ekhaya uyikhulume lento nabo baphume ngokomndeni ngoba uphethwa ukwazi ukuzenzela yabona bahambe nawe and then meseni satisfied ukuthi bayavuma ukuthi okay umntwana vele umbethwe ilento uhlupheke kakhulu ugule kakhulu kumele babuye before bazofuna ugobela babuye baze ekhaya kuyoshisa impepho la ekhaya kukhulunywe nedlozi la ekhaya licelo lincenge idlozi la ekhaya ukuthi yebo sesizwile umntwana siyamvumela ukuthi akawuthatha umsebenzi wenu kodwa manje sicelayo u1 no2 no3 bashisa impepho ukuze egaywe nesimo sotshwala lincuswe ledlozi licelwe ukuze ukuthi uma uphuma bakise kuphi endaweni eright noma sowuphuma futhi kubuye futhi ugoqiswe phahlwe ledlozi kucelwe ukuthi hayi umntana sekayaphuma uya kwabantu bani uyokhula sicela nihambe naye ningamshiye endleleni yabona loyo muntu idlozi lohlala naye la akhona but manje abantu bahlupheka ngoba bashiya amadlozi abe emuva bahambe bayothwasa bese kafika le bese kade idlozi langihluphekisa idlozi lenza ukuthi kanti uyalusukela azange aqale waconsulta kulo sekafuna uconsulta kulo sekahlupheka sokumnyama zonke izinto sekabuya sekayalwa kanti akazange aqale ayenze into bokumele aqala ayenze from eqaleni ujumpe wonke lama steps ngoba angazi mina umuntu ozothi mekathi uyothwasa vela aphume nebhega ahambe yabona angiyazi mina leyo nto abantu sebayachuza manje impande abayothwasa kuzo sebayayichuzela bafuna le impande ezifamous bafuna le impande ezitrendayo uthi uyalapha yani idlozi lakhe alikho lapha yabona nalento ayoyithola lapha ayikho ngoba into okumele siyazi umkhulu into ekhipha la ekhaya ukuthi uzohambe uye emzini womuntu abantu bakini basuke bayofuna impande ezobahlambulula ukuthi bakhulume kuwo yabona hayi zonke lezi zinto unnecessary ezenzekalayo uma ufike kumuntu omngoma manje straight uyokumisela ukhamba
yakumisela impande ahlambulula idlozi lakho waliphakamise ngeimpande zokukhanya ngeimpande zedlozi liyophakama idlozi liphakame likhulume phe kwakho noma sobuyele emuva yobuyela nento ephilayo manje uma uyithathela ibheg wena uyakubani lapha ngoba labantu oyobathwasela ubashiye emuva manje ufika utholeni lapha ngoba awutshelanga umuntu wena ngoba nomsebenzi awukwazi ukuzivumela umsebenzi ovunyelwa abazali yibo kumele bakunike igunya lokuthi yebo samvumela umntwana ukuthi awuthathe umsebenzi kodwa siyakucelela manje ukuthi ningamgqilazi wena uyisigulane wena uyingane uyaguqiswa la ekhaya ukhulunyelwe awukwazi ukuyikhulumela yazi ngiyabona enye lapho omkhulu bathi idlozi abantu bayakwazi ukuthwala bathwale ne umuntu khona athwale then abe isangoma by just doing that and then by isangoma lenye sathuma uyasebenza uyalapha winzani isebenza kanjani le leyo wena khehla iyayenzeka nobunyanga kakhulu into eseyigcwele kunomuntu ikakhulu lapho kusebenza ipoko izizwe eyisebenza imimoya evuswa kuwe kodwa ivuswe emathuneni ihlangana nenhlaba zamathuna kuba usiko olenzayo onikwa into ozohamba ukhulume kuyo ozoyigcinela usiko leyo nto uzokhuluma nayo day and every day so iproblem into eyenzakalayo abantu abaningi bayahamba bayothwalela imimoya babuye bese bayifihla ngamabhayi umuntu bese kazibiza ngobunyanga ayibize ngokuthi isangoma angasona isangoma abanomkhovu wakhe la eduze but uyifihla ngani ngobuhlali nangamabhayi wena umuza uzobona isangoma ngoba ubona ini ubuhlali ubona ini amabhayi uyayibona leyo nto le kanti lo muntu akusiyiyo lento athi uyiyo ufihle lento yakhe ngani ngobungoma uyabona kusomngoma imimoya evusiwe omunye uthola ukuthi kubo yayikhona lento then wabagrade kwayovuswa manje amathuna kuyovuswa loyo muntu ukuthi asebenze kuye kube huye nje ophumelelayo kuphela uyabona but kube ngazathi manje umngoma kanti cha yena nje uqola abantu ukuphakama yena nje kuphela yebo iyayenzeka leyo nto so mara umsebenzi wakho uyabonakala uyenza izinto right uyabonakala abantu bayagcwala mara abaphumeleli uyabona into enjengale ihamba nesithwebulo because ukhumbula ukuthi if lo muntu uhambile wayenyangeni wayolanda leyo nto ulande lento ukhipha imali angithi walanda lento ukuthi izomsiza yena hayi nina kumele nize kuye nikhipha imali kube huyo ohlumayo engaka uzobona izangoma eziningi noma inyanga eziningi uyokhombisa imoto ngithenga imoto ngithengeni but abantu abalaphayo akekho umuntu ozayo uzobonga kuye uyabona ukuthi wena uyalapha lokho uyabhadala uba nethemba lokuthi ngizophila ukuthi lesithwalo sakhe sidla kini uyabona sidla kini nina nje lokho uyakhipha mengathi ngifuna 5000 yakhipha ngifuna 10000 and abantu abanjalo bathanda imali uyabona ngento encane nje ngafika ukuthi emkhulu ngixakekile into eswathi hayi into esosingayilungisa nje faka i5000 la siyilungise nje manje uhlala ukhipha imali njalo ku and uzoyikhipha because usase trapped ile mimoya yakhe but hey wabasoba uzobona ukuthi hayi manje lo muntu bekangiqola yikho yonke lento because impilo yami namanje samila ayikho into engiyitholayo kusebenza imimoya yazi wangikhumbuza na usho kanje ngikhumbuza labafundisi bangaphesheya ukala amazwi singababizi ukuthi bobani benza the same thing the same formula umuntu wakhona athi hayi keep imali umuntu wakhona ikhiphe akamnye wathatha ipension yonke oyifaka khona lapha wathi makubuya umqondo wathi hayi man ngenza iphutha lapha seku late hambini iyayenzeka nasenkonzweni khona but njengoba sila kogobe lengako uzothola ukuthi most cases uzothola kuthiwe inyanga ilele neclient ugobela ulele nethwasa yabo abanalo idlozi labo bantu angeke uze ulale neclient ngoba ithwasa umntanakho iclient sokingana la ekhaya ushuthi le minute ulala nale client usongcolise umsamo la ekhaya and lento izokulimaza ngoba lo muntu udla umuthi wala ekhaya so ushuthi manje ngamanye amagama wena ushaya ngempinda uyayibona lento mangabe usebenza straight umsamo uzovaleka angeke uphinde usebenze lo dubi idlozi lihambe uyabona nogobela mekazolala nethwasa lo dubi idlozi lihambe but lokho kuyayenzeka umuntu aqhubeke nje isikhathi eside aloku alala namathwasa abanye abantu bavuselela izithwalo zabo ngengane zabantu uyayibona leyo ukuthi abantwana babantu baphiwe because uma ubheka esikhathini esiningi uma bazogangela umntwana othwasayo abamgangeli asafika
because imoya yakhe isadungekile la sekaqala sekaba sezingeni lokuthi manje udla intwazo kulapho manje idlozi lakhe likhanya khona ukuthi thina siphethe ukuthi nokuthi bese ke sekayaqala ke lo muntu ke sekaqala wena kuthiwa kumele ube umama wala ekhaya wena ngikuphupha umfazi wala ekhaya wena sekasile sekabone le yanto bengathola le yanto le noma ngithole lo ngizowina ngalomntana yayibona iqala usiloyo umuntu usuka nganali idlozi usukanganalo akanalo angeke uze ulokhuza ulale nethwasa lakho angeke uzulale nomntana ozala esigodlweni ngokwesinda ngokosiza lo muntu uze nabantu bakubo yabona ukuthi abantu bakubo bazophila la ekhaya bayithobile ukuthi behle nalabo bakini bavuma ukuthi no sizomlapha lo mntana manje wena musulala nomuntu ozosizwa la ekhaya sowenza amanyala edlozini so kuyinhlamba manje edlozini sothuke idlozi lakini wathuka nedlozi lalomntwana so manje umsebenzi wakho sofile yabona sofile manje abantu abayenzayo lento abantu abavuselwa imimoya ngoba okokuqala mina angazi ukuthi ima kanjani induku usemoyeni yabona ngoba musemoyeni musemsami imizwe yafa yabona musemsami imizwa nje yafa ungena emoyeni usemoyeni wenza lento eyenzani yahlukana kuphela manje musuvukelwa imizwa inguthi usedlozini wena ivuka kanjani imizwa usedlozini ukuthi khona ukushaya amanzi khona into enkona ukuthi wayithatha lento wase wasa omunye umuntu uthola ukuthi uthemeka ayithatha lento wayithatha naye ngocansi manje izohamba lokho ifuna icansi lokho idlala ekhaya ulokulala nengane zala ekhaya wena namathwasa akho ulokulala neziguli kanti yilento oyilandile wena usebenza ngayo ukuthi uma lokulala nabantu uyayifida manje iproblem ukuthi lezi zinto bayifihla ngobungoma kungebona abangoma baphatha imithi ehlambulukile imithi eclean abaphathi izinto abayiphathi izinto ezinjala uma ukhuluma ngobungoma indawo yobungoma lokuthiwa indumba isigodlo indawo yamakhosi ehlala imithi emhlophe ehlala amagobongo okudla ingane zabantu amagobongo imithi ehlambulukile engafunde kungcola so akakwazi ukuthi loyo muntu angaphatha imithi enamathambo noma enamafutha otikoloshe noma enani cha kungena imimoya ehlambulukile lapho naye loyo muntu uhlambulukile khosi uzophilisa imphefumulo yabantu yilabantu abahlambulula imimoya abahlambulula amadlozi omunyaza asuka ukulungisela umsamo ekhaya ayogezela idlozi manje angeke asagezela idlozi abahamba netikoloshe noma ahamba nemimoya yobumnyama so manje kuhluka lapho ukuthi kunabantu abazenza izangoma kungezona izangoma and most futhi yiba abantu abadumayo kakhulu most futhi yiba abantu abaziwayo kakhulu most futhi yiba abantu abagcwalelwayo isimo sabantu wena mosebenza clean abantu abizi abakuzwa uyadeleleka yabona abantu abahlonishwayo yibo labantu abalanda lemimoya yabona and then manje ilokhuza ihambe inkinga lento ihambe iphele yabona uze kuthiwa baba lapha bekayisangoma bokugcwala imoto bokugcwala amathwasa but useyahlupheka indlu iphelile guga nopenda yabona beke nganali idlozi vele walanda into yokusebenza yazi abanye baprofita njani yakho abanye nokubeza like emsakazweni umuntu akhona athi hey kwenzakala 1 2 3 in your life ufanele how can they see my life through into ezifana nomsakazo kunemimoya evuswayo le mimoya evuswayo bayiqamba amagama bayibeke ngamagama imimoya yakudala isetshenzwa kudala yinyanga ezayikhanda leyo mimoya izizwe izinyanga ezayikhanda amabutho izinyanga ezayikhanda izipoka ayizangoma izinyanga ezayikhanda amathambo ezayixhoba amathambo ayizangoma nyadideka namhlanje umuntu oyisangoma athi ugaya izizwe yabona ngoba angeke ugaya izizwe usebenze ngezizwe ngapha uthwasisa angeke iziyenzeke leyo nto because usuthinta imoya engcolile yabona imoya engcolile nekhanya ayifani so le mimoya evuswayo ivuswa besidlulise ethuneni kuyovuswa isipoko umuntu yabona iyagcatshwa kuwe lento ingangena ngekhokho ingangena ngencaba ingangena ngalendlela abayifaka ngayo so the minute akhuluma lo muntu ukukhuluma lento evusiwe kuye yiyo lento ebona yonke izinto but angakutshela yonke into but isixazululo asikho angeke akutshela ikhamba kanali solution leyo nkinga umuntu wakhona ameka akutshela ukuthi uzochayiswa imoto angeke akutshela leyo muntu uzoyivika kanjani yabona ile mimoya yokuvuswa
akusiyile idlozi straight because ngokwesithunywa njengoba kunesithunywa straight angeke ngishaye isifuba ngithi la ngena khona ngizoprofit isithunywa sike siyithulele uthi asibiza siyithulele ngoba yini imvelo uyayibona angeke ngiye sengiprepared ukuthi hayi ngiyemsakazweni manje angene ifoni mongena ifoni mokhala ifoni izilombo sengiyakhuluma angeke isithunywa sivele siyithulele uyayibona lento so manje abantu abaziya aneshow umuntu owazi ukuthi usebenza ngani uyabona mekayithinta lento iyakhulunywa ingako uzothola abantu abaningi babatshela izinto ezilight ukuthi manje umuntu azangene deep kini angeke azangene emsamo ufika half yakafiki le ingako uzothola ukuthi uma ufika kakhulu esontweni ikakhulu eziyona noma uprofit wamuntu uzothi man akutshela uthi man kunengozi ezayo kunabantu abafuna ukukulimaza kunesikhali okumele sivikeke bese kade hayi ndoda yazini engathi singalinda sithandaza ake sithandazise lento ayifuna ukuthandazisa ifuna ukusetshenzwa uyayibona ivikwe but manje ngoba isaloshini akanayo uzothi uthi hayi man ake sithandazise lento sokubeka sithandazisa ulimali akayivikanga leyo nto le akana saloshini uvuse imimoya asina solution but yena uzokutshela ngendlela akutshela ngaso nabantu abanalo ulwazi abantu ba-attractwa ukuthi umuntu ukutshela into ofuna ukuyizwa uyayibona usho ukuthi lo muntu uyabona lo muntu uyabona but ikhamba likho uhambe kuye kuze kuphele imali uyabona ulokuya lapha kuphela imali uzothi hayi man hayi inyanga sikho kanti bohamba abantu abarong and nathi nje sifuna ukuzwa ukuthi ubani bani uyangiloya so into enifuna ukuyizwa vele leyo ukuthi ngiloya one man and maka ngitshela lokho ngithi nangumuntu oright yazi la khehla ngakuvala umoya ngangena emlomeni yabona khona into eso uma uhlola umuntu noma umuntu nomuntu unebodyguard okuyidlozi lakhe limgadile umuntu nomuntu unomsamo wakubo omgadile so uma sihlola mina kakhulu akimhlola umthakathi bayazi abaza lapha ekhaya awumhlola umthakathi mina what if ngiyathakatha mina ngiyeza lapho noma uyathakathwa ngiyeza lapho angimhlola sengishela ukuthi uyangena ne but angeke ngikutshele ngomthakathi ukuthi uyathakathwa nendaba zomajula into engayi entertain because kimi izinto eziuseless so into engihlolayo mina ngibheka emsamo wakini ukuthi yini uthakatheka eliphi ledlozi elidedile kwelivulela amanzi amnyama one idlozi lakwazi ukulanda umthakathi ngaphandle limfaka ekhaya idlozi lakwazi ukuthi libe umthakathi lona la ekhaya idlozi lakwazi ukuxabanisa nabantu lona so manje kumele ngibheke ukuthi wena wabalula wathakatheka kangaka eliphi ledlozi elidedile la ekhaya elivulela ini amanzi amnyama kwenzakalani emsamo la ekhaya and then mase ukuthola bese kusukuyatholakala ukuthi ake silungise la leyo buthakathi izozilungela yona ngiyabona izosivala mokulungela umuntu wabuya wafika kokunye uthi kuyenzeka kudala nitshela ukuthi kunebanga okumele niligcine la ekhaya ningaligcini kuze kucasuke ikhehla la ekhaya lidede lilanda umuntu othakatha lezola limlethe la lithi woza wena ngena la ngiyabona omunye usafunda nokuthakatha limlande woza wena ngena la ningalali nina yilwane niphonswa ngemi kanti idlozi la ekhaya letha ini abathakathi la ekhaya ngoba ongambhula umthakathi mkhulu ngokutshela ukuthi uyathakathwa wena yini angeke ule nomthakathi umthakathi uhlala step by hit ngaso sonke isikhathi wena uzophilela ukubhadala inyanga ngoba wena ulanda imithi emibe okulwa nobuthakathi la impilo yakhe imile unobhizi nobuthakathi ngabe ulungisa impilo yakho ukuthi yini uthakatheka kuvaleke manje laba abavusa imimoya uzokutshela phela ukuthi mongalanda ugogo endaweni esogqoka sokwenze ukuthi kunento esosingahambe silande kuyathakathwa kanje uvume nakunomuntu kanje uyaganga ngakini uvume nawo umuthi ezubhat leyo nto angeke ikusize as long as idlozi lakho lidedile lapho livulela abathakathi impilo yakhe lokimile wena impilo yakho lokubhadala inyanga ukuthi yathakathwa ngani kusuke kudede ini idlozi lakho kuwela vulela ubuthakathi ngoba ningagcina izinto elinye kudala likutshela ukuthi akusenzele into eso ungayenzi lidala inkinga emsebenzini uthe awube nenkinga emsebenzini awube nenkinga nemoto uthi ayistart imoto ife wona uthi hayi sebaqalile bayangiloka kanti bulawa idlozi lakho ngoba awulaleli esikhathi esiningi is not ukuthi mhlambe umthakathi but like we are ignorant in terms of indaba zemisamo egcine selivulela yonke into abathakathi yabona sengisiza abantu abaningi umuntu athenga imoto ahamba 6 months imi khona omunye umama nje litli manje engamsiza imoto zintsha zimile zimele
yabona wafika wazihlola kakhulu uma ngakhuluma lezi zinto abazi-ignorayo ngaze ngatsho ukuthi ngiyimoto lapha eJardine Society emkhulu kudala siyilungisa le moto imali seyiphelile ngithi no imoto asinankinga inkinga yini yabo kumele niyilungise nina niyeke imoto ze-right asinankinga ngokuthi manje abalandelanga ini into somsamo sitheme silungisa into yasemsamo zaduma imoto zaba-right yabona ukuthi imoto besinganankinga imoto zivalwe yini abantu abadala and bayakhona abantu abadala ukuthi mothenga imoto uthi la ekhaya umsamo la ekhaya uyabheda dala abakhuluma ukuthi lungisana umsamo lungisana into zedlozi la ekhaya lekhona idlozi ukuphuma emsamo la ekhaya lohlala emotweni and leyo moto angeke iphinde idume noyilungisa kuyophela imali kanti idlozi la ekhaya lihleli la ngoba likhishwe ilezinto lezi ezilapha kudala abakhuluma ukuthi kunemimoya emibi la kunani ningalungisi liyaphuma lihlala emotweni yabo leyo moto intsha iyofintsha angeke iphinde idume up until nolungisa leli abanga likwazi ukuthi libuyele liyekele imoto ilunge libuyele imbathe futhi ukuthi ingalimali so izinto eziningi not ukuthi ubuthakathi per se izinto eziningi ezikhandwa ukuthi si-ignorant ey'ntweni zethu thina sesathemba iy'nyanga nokuthi sithembe amadlozi asemakhaya sesathemba thina abangoma nokuthi sithembe thina impepho yala ekhaya ukuthi once waba nenkinga waqhuzuka soyobuza enyangeni once waqhuzuka seyakutshela ekuthakathiwe lapha ekhaya kunani kanti uqhuzulwa idlozi la ekhaya ngoba kunosike eningaligcini noma mhlawumbe kunento eniyenzayo e-wrong abangayithanda abantu abala ekhaya bese badala inkinga and idlozi lakwazi ukuthi melikhuluma ninganizwa ningalilaleli lidala inkinga ligolisa umuntu la ekhaya liyazi ukuthi meligolisa umuntu la ekhaya nizofika komuntu obonayo oyofika ntshela ukuthi hayi lo muntu akaguli inkinga ilapha ya mina lungisani lapha ya manje mozothola labantu abavuse imimoya yibo manje laba abazodala ini conflict noma ukudideka phezulu kwenu ukuthi hayi lo muntu uthakathiwe lo muntu uyagula lo muntu kumele athwase umbethe idlozi lo muntu kumele enzeni kanti idlozi la ekhaya lidale inkinga ukuthi nihambe niyozwa mase nicede ukuza abantshela ukuthi yini okumele niyilungise la ekhaya as is for the first time ngikulo ngiba ku interview ngiphelele imibuzo imbuzo iphelile because the way we beke ngakhona isimane nje yangeza ngaba speechless mara ngasi into enye into ngibona kunezangoma eziningi these days njengoba ushule now before ukuthi kunezangoma eziningi zama celebrities eziningi nanzo but abanye uthola ukuthi umuntu akhona HIV you know HIV like mina imbambile ubona ngasuthi uba angazi bayibiza ukuthi yini direct psychological awubi right like ubona into ezinye ezisnacks esinga understanding maphupho yini so umuntu makanjalo bangaba nje mhlambe iHIV or lezo uthatha treatment yeHIV nomuntu onedluzi kufanele siba treat njani these two people nangabe usuka decide ukuthatha ikhambo lokuba isangoma okokuqala umuntu uma efika umuhlola uyakuthola ukugula kwakhe ukuthi lo muntu udla amaphilisi noma kumele adla amaphilisi and then bese uhlola ukuthi yesiphiwo naso uyabona so kumele wena usebenzisane nani manje no doctor mengithi no doctor nale medication ayidlayo nezinto zakho ukuthi uhambisane nazo straight ukuthi manje nemithi oyigayayo ingamlimazi ibimphakamisela so kunezinto ezinye ngoba kuyaye kufika istage njengoba ukhuluma ngaleso stage khona omunye umuntu oba nama nerves umuntu bese kafika stage sokuba nama nerves uzwa ama voice akhuluma ekhanda abe nama vision angekho kanti lento ikhoswa yini ukugula bese ke mufika kumuntu ongazi mekazi ukuthi hayi manje nabantu abakhulumayo nginokuzwa kanje bese kade hayi abantu bakini baphakeme kanti lo muntu uyagula isangoma noma inyanga noma umthandazo ohlulekile ukubona ukuthi no lo muntu lo unenkinga uyagula not ukuthi idlozi and umuntu onjalo mozomfaka kakhulu ngapha uzamyambulala loyo muntu loyo yabona omunye kumele umtshela ukuthi no akuhambe uye ekhaya kuhlale kancane uqede eqala i-treatment uzobuya umzimba so right and then sizokwazi ukuhlambulula idlozi kahle awukwazi kumthathisa umuntu agula nje akulela ukufa kumele esibhedlela attende lento yakhe mangabe idlozi likhona lizophakama liqindezela ukugula
ngoba yilo kumele liqindezele ukugula ukuthi ukugula kungabi mandla kulo muntu kubuse lona idlozi but mangabe uzomenzela engukuthi idlozi akanalo kuzophakama lokugula uzomlimaza loyo muntu uzogcina shonile uzophelela esibhedlela shona so ukuthi manje kumele kwazi ukuthi uhlole ukuthi lo sifo esikulamuntu sesikuphi manje ngokwe stage yesiphiwo naso but manje okusiphiwa asimi isiphiwo uqala unake lo mphefumulo ukuthi qala akusinde uphile lo muntu abe normal abuye abe straight normal abuyeka azoqhubeka ke ngomsebenzi but if isamphethe lento akwazi kumthwasisa kumele umbuyisele ekhaya uhlale ekhaya adla amaphilisi aphile ekhaya akwazi ukuthwasisa umuntu ogulayo baningi engibajikisayo lapha ekhaya umunye afika agula ngabanje bese ngiyabatshela ukuthi no nyambona lo muntu ukuthi unayo lento but ngizocela nike nijike esibhedlela yabona akayothola injection akuthola ama-drip omunye umuntu ufuna ama-drip athole ama-drip amasotsha omzimba abuye akwazi ukuthi abuye aphila akwazi ukusebenza umuntu ogulayo nomuntu ogulayo nembiza akwazi ukumnika imbiza because uyamqedelela uzomqedelela amasotsha omzimba weak momnika imbiza esiyikhandayo zi-strong into enjengaleyo mara ezimkhulu nathi uyayiqalisisa indaba le yobungoma uyicompare back then ngalezi ngikhathi lisa noyicompare na now somehow ngibona ngathi ilose i-value through because of abantu sebagijimisa imali kakhulu now wonke umuntu makeza azoconsulta akunakuthi obuningi bawo akunakuthi bangakujikisa bathi mina into nje angiyazi khamba ukuzama kabanye uyabona kuba into yokuthi umuntu wakhona athi hayi iza ngizomkhona then battle but ecineni kwelanga akalithola usizo nini uyazi wena Khehla khona into esomo ukhuluma ngaleza inkathi izangoma abangoma ngempela bebengayenzi yonke into khona umngoma bekazi ukuthi ngithwasile mina ngilapha abantwana kuphela ngikhipha abantwana inyoni ngilapha abantu abakhulelwe kuphela khona omunye uthi mina ngidila ngenhlambuluko noma ngokumisela abantu amagobongo ngokwesiko la kubo always like specialization is bebengayenzi yonke into yabona omunye bekwaziwa ukuthi hayi bangabe umntana unenyoni hamba kumama lo mama odila ngenyoni and kuyagcwala abantu bayeza omunye yazi ukuthi okay mina la ekhaya into engiphiwe ngoba into ebalekile abantu bayathwasa kodwa abazi bathwaselana that's the problem into yokuqala umuntu uyathwasa kuthiwa unedlozi but akazi ukuthi yini speciality sakubo isikhwama sakubo silapha ini ingakho uzothola ukuthi wonke umuntu mekathwasile ufuna ukuyenza yonke into because akazazi ukuthi uthwasele ini umuntu kumele aqalaze ukuthi mekathi uphiwe for ini uyabona angeke ukwazi ukwenza yonke into yabona omunye umuntu uthola ukuthi wenzela abantu amagobongo ngiyatho ngoba ngiyaqala ukuyibona manje lento leyo ukuthi sonke isangoma siyathwasisa umuntu othwasisako bokuba yiloyo naloyo ophiwe ukuthwasiswa hayi ukuthi wonke umuntu uzothi mekaphuma iphehlweni abe nethwasa mela ayothwasa wonke umuntu wazothwasa mela abe nethwasa cha yayingekho leyo nto iqala manje ukuthwasisa uyakuphiwa yini bangabe kwakhona ogobela ababethwasisa badlisa abantu impande nawe uzwayenza leyo nto but kini if wayengekho ugobela wayedlisa abantu impanda angeke ukwazi ukwadlisa abanye abantwana instead uzobaphambanisela umsamo so iproblem ukuthi abantu umthole sebenza yonke into ukuthi abazi ukuthi bathwaselana ledlozi lela abalithwaselayo abazi ukuthi lisebenza ini noma lesikhwama abasivumayo abasazi ukuthi esani ngako ulapha inyawo uyathwalisa ngapha ukhanda igubhu ngapha wenzani kodwa umngoma angeke kwenzeke lokho umngoma uyaspecialize ukuthi mina ngisebenza ngaloku kuphela lokho kunye nokunye angikwenzi uyabona mina ngisebenza ngaloku kuphela okunye nokunye angikwenzi ingakho ngithi mina angisazi isangoma esiphatha izinto ezimbi eziwezobumnyama okoqala nje isichitho singena esigodlweni isichitho siyimithi emibi so awukwazi ukuthi wena onedlozi engapho uphatha ichitho ngapho uphatha amadliso because asikho isiphiwo esingafika kuwe ukuthi abantu bakini bakuphi isiphiwo sokuthi uyodlisa abanye abantu akusisiphiwo leso uyabona yini imimoya yobungcono ukuthi loyo muntu wangenwa idlozi elingcolile elingazange lahlambuluka yilo leli esilenzani esilimenzisa lemikhuba uyabona ngoba umngoma nje ukhuluma ngomuntu oclean manje namhlanje lento iluze ivelo ubungoma buluze ubivelo awusahlonipheki nabantwana abancane bebafuna uganga baganga ngobungoma muzamemeze yoyi sokuba yinto yokudeleleka ayisanasi isithunzi kanti kudala ungoma bothi moqhamuka isangoma kudala wawushawa uvalo uzudede indlela uhambele umyekela ahamba ayi1 because bebayihlonipha le ndlela abayihamba kahle nabo bayithobile manje sihambe kuphi
yamosheka ngoba sokungene imimoya abantu abavusa imimoya yezizwe lemimoya yezipoko yengako manje seyiluza ivelo zona izangoma zangempela zisasekhona but into egcwele manje zidungwe ile mimoya evusiwe nalizangoma nalabantu abazenza izangoma nala ngoba khona omunye umuntu othanda ubungoma ungeyena umngoma uthi manje ubungoma uyabuthanda uyaphila kuye ngaphakathi but akusisangoma yagqoka mbatha zafase nemfisa afase namabhaya afaka ubuhlalo obuningi akulevel futhi ahambe ngeenyawo uyabona wena bongazi yasho ukuthi ayisangoma sakudala ke lesi uyabona but uma umuntu olalela vele ubona ukuthi hayi emthikelo akunanesi hey mara ngibona ngabela umuntu afune ngalendlela ubungoma abakhona ababuthandayo hayi baningabi abuthanda ubona ukuthi hayi angazi mina ukuthi yini lento abayithandayo ubungoma khona umuntu oyithandayo lento ukuthi noma khuluma isentence nesentence umkhulu wami hey mina ugogo wami hey mina ikhehla lami hey mina that is why ke khehla sesibuyela la mele uzibuze wena ukuthi why uzothola namhlanje izangoma umuntu akutshela ukuthi ungenwe ikhehla bese kusika behave njengomkhulu faka amabhroko ukuthi isangoma umama ufuna ukuhlala xhamalazi njengamadoda azokutshela azofuna ukubhodla njengomkhulu noma ukhuluma njengomkhulu athi hayi mina ngibethe umkhulu mina yini umkhehla lami uzibuza ukuthi leyo nto ayikhona yini kudala into ayingekho kudala uyabona angeke mkhulu uzothi idlozi likushintshe ubulili umama ubaba angeke likushintshe ubulili noma ungangenwa ikhehla mina ngene izalukwazi uyabona abogogo abangibusayo but angeke ngibone ngibhifa njengogogo uyabona because ngomuntu nyaphila le imimoya engasekho kodwa embathe mina so angeke ngishintshe ubulili so angeke uzothi wena ngoba manje usuyisangoma uthi uthwasile so uzobhihave njengekhehla manje uthi hayi mina umkhulu wami sozoloku ukhuluma njengomkhulu wenza izinto njengomkhulu ukuthi ngapha umama uzalelwe wena ukuthi uyogana komunye umuzi uyovusa omunye umuzi ngiyayibona leyo manje mosoba ikhehla manje usuthini manje edlozini lapho usuyiphambanisile yonke lento le shoot nakho lokho akusilidlozi la ngempela hayi into abayithandayo ifashion into abayithanda ukuthi umuntu watshelwa ukuthi wena ikhehla lakho lipowerful wena ikhehla lakho linjani wasebona ukuthi lento iyaphila kuye ngoba lo muntu ubehave kanje uganile la ekhaya unobaba la ekhaya ubaba ufuna idingo zakhe la ekhaya omunye athi namhlanje idlozi lami alifuna ukuthintwa yabona yabayithanda kumbi ke leyo yalifuna ukuthintwa idlozi lami hayi mina umkhola wami akathintwa uganile la ekhaya uzovusa umuzi wala ekhaya manje uzovusa muphi umuzi la ekhaya ukuthi kumele ahamba ye kubo sokuphela ini manje umshado uyayibona leyo so izinto lezi esizibona namhlanje ezingekho and nalendaba yebhishu yabona nalendaba yebhishu mina ngihlale ngihlaba yela ngisona isangoma but njengomuntu emimoya njengomuntu enginemimoya ngiyayibona into errong ngoba sinyambulelwa ngemimoya uyabona awukwazi ukuthi umama ufake ibheshi labo baba kufana nokuthi ibheshu yini kanje ibheshu lento ifakwa amazulu yabona lezi ezengwe laba bagida ngazo leka ngizwe imvunulo ongiyayibona imvunulo sengibeka imvunulo wayibeka leka ngizwe imvunulo awukwazi ukuthi umama ufake imvunulo inhlamba le edlozini imvunulo yamakhehla leqoka izalukwazi sigqoka idwaba ayibona leyo idwaba elokhu skate ngasisi black lesi black nalokho ku alright abogogo ngoba kudala kusaphila amakhehla nezalukwazi kudala bongeke ubone isalukwazi sifaka ibhishu yabona bongeke ilento yamabhishu ukuthi abomama bafaka amabhishu into yamanje le yabona ngoba phela kufana nokuthi usufaka ibroke manje uya kanjani emsamo empepheni nebroke uya kanjani moshisa impepho uthini lapho mofika uxhamalaza uthini lapho uyokhuluma namakhehla umama yabona ufaka ibheshi izinto esizibona namhlanje lezi ezenzekayo yini ukungahlonipheki izinto futhi ezibulala ini obunyanga nobungoma ukuthi abantu kwabona abanikazi abathwasile abayihloniphi into abakuyo abayilandelisi ngokwesiko ingakho uzobona omunye umuntu manje athi misikahlele nalabo nangapha esithunyweni bakhona omunye umuntu alale noMnazaretha unendoda lo muntu afaka ingubo zakhe ezimhlophe ezokuthandaza athi hayi namhlanje ngilozama ifuna ukuthintwa unobaba la ekhaya uyayibona imizwa mfethu kumele ubaba umnikeze idingo zakhe into yomoya ifika ngaleso sikhathi ihambe yabona but imele ubuye manje wazi ukuthi ngumama mina la ekhaya yabona ngizovusa umuzi la ekhaya nami ngubaba la ekhaya lento yokuthi ngizothi ikhehla lami alifuni bebayenza moslento uze sibe khona sifike kanjani la uyayibona maybe athi abayifuni manje kanjani ngoba bebayenza lento manje abantu abathatha izinto ezingekho bayifake emakhanda babulala imizi yabo babulala imizi yabo babulale nani nesithunzi sobungoma
abanye umtholo lakho mkhulu athi ngibhema iboxara umtholo wesimama abhema iboxara or abhema cigarette athi no umkhulu bekabhema cigarette what and uthola ufuna ukuthola like a reason ukuthi ubhema ufida le habit yakhe yokubhema cigarette but sekasebenzisa idlozi athi no abantu abadala bafuna ukuthi ngibhema isnefu ngibhema cigarette yabona khona into so wena Khehla ingako ngizwa ngithi mina kunabantu ababuthandayo ubungoma umuntu obuthandayo ubungoma angayenza noma yini akhohle ukuthi uyayibulala lento yobungoma uyasibulala isithunzi sobungoma ubulala nesithunzi sakhe ngoba okokuqala uma umama kumele uyihloniphe nezangoma kudala kunendlela izazi ihlonipha ngayo dala nabayeni bebaganile labantu kudala kodwa bekunezinto bebengazenzi mina ngibethwe izalukwazi ne but angeke ungibone ngiphethe isniff angisibhemi isniff ne but ngibethwe izalukwazi ekhaya abantu abangembethe impuzi amakhehla impuzi but utshwala angayiphuzi you understand ngibuthinta ngaleso sikhathi so into nento iya ngawe ukuthi wena uyamkela kanjani uyayibona ngokuthi manje ukuthi kumele wazi ukuthi la ekhaya kuso okay labantu abangayidli kimi lento abayidle lapha emsamo uyabona kuze nami isithunzi sami sizoyenza sizohlonipheka ngoba angeke ngithi ngoyinyanga ngomfundisi abantu bayaqhamuka sengiphethe ibhodlela lebhiya ngiyaphuza ngidakiwe bese ngithi hayi ekhaya impuzi ngiphethe idlozi mina elaliphuza ngibulala ini isithunzi sami understand ukuthi abantu angeke basangibheke ngalendlela yabo ngile bangibheke kumele ngenzeni ngiyihloniphe nayo umama mekazophatha imboza afuna ukubhema lento afuna ukuyibhema athi Khehla lami uyibulala isithunzi sakhe abantu angeke bambheke ngelihlo lokuthi uyubungoma noma ubhemisa umkhulu wakhe bazobheka ukuthi hayi lo mama akayiphethanga kahle yebo unayo lento waya angayifihli kokungcono ayoyenzela ngale angabonwa abantu ayazoyenza public yabona ngoba kunabantu abalaziyo usiko kunabantu abayaziyo imimoya yayibona so imikhuba le ephakanyiswa abantu abayithandayo lento hayi ukuthi idlozi eliyofika selihlala somela uhlala uphethe imboza njalo uyabhema njalo uphethe ibhiya wena uyaphuza ukuthi hayi Khehla lami lifuna utshwala bele ngihlale ngiphuza utshwala phuzwa ukuphuza idlozi yabona umuntu ozodakwa umuntu ozobothoka uwe akusidlozi angeke libothoke idlozi yabona ingaka uzothola manje ezangomeni esikhathini esiningi into ehamba phambili utshwala yabona hlala kuphuza utshwala into ehamba phambili batshelwa nje ukuthi kumele uphuze umuntu ungena entwasweni angaphuzi kodwa uphuma sekayisitako yabona umthola sekahlela phethe namabhiya ayenzana into ayifunde lapha which is into wrong yabona ngoba ungene lapha entwasweni kumele ufunde respect nokuyiphatha yabona nokuyiphatha nokuyihlonipha nokuhlonipha idlozi lakho manje uma uzoyenzela izinto ezi-wrong ziyenzeke empilweni yakho nawe uzohamba ube yileyo nto leyo yabona so kunabantu abavuselwa imimoya abangayi-understand uthola ukuthi omunye umuntu unayo lento ngokusiphiwo kwamampela but uhlangana nabantu aba-wrong abangeke bambonisa indlela ngokweqiniso agcine seka-adoptha lento ayibona i-right kanti i-wrong abanye basho abavala ngazi ukuthi umuntu uvala kanjani kunemithi emibi esetshenziswayo ukuvaleka komuntu but idlozi angeke ulivale ngiyeza abantu bayabavala idlozi liyadeda once lathola imithi emibi kuwe liyaqhela bese ke into zakho ziyama kube ngazathi uvaliwe but once wathola umuntu ozokuhlambulula liyakwazi ukubuya yabona awuvaleki but lexoshwa yini imimoya emibi nemithi emibi nezinto nawe ozigilayo ongahloniphi then lizodeda ke idlozi into zakho zivale bese uthi hayi ngivaliwe kanti kunezinto kwawena obuzenza ezingekho okuhamanyala idlozini kanti since isikhathi ufike kumuntu ozofika akugangele ngemithi emibi afuna ukuthwebula inhlanhla yakho bese idlozi lakho liyadeda limele eqeleni bese ke into zakho ziba mnyama but the day uhamba uyothola umuntu okwazi ngempela ukusebenza uzokuhlambulula ligeze ledlozi libuye uqhubeke ngempilo amazwi okugcina siyayivala ke manje emkhulu isikhulumile ke sikhulumile njengoba ngishilo ekuthomeni ukuthi for the first time ngenza ishow ngingabi nombuzo ngibe speechless like this into engayisho wena mkhulu ukuthi abantu aba-acknowledge into abayimbethe abayiphiwa abantu abadala abangajahi ukwenza izinto abafundi ukuyihlonipha ingako lethi iBhayibheli ihlonipha omncane uhlonipha omdala if ukwazi ukuhlonipha umuntu ophilayo
ukwazi ukuhlonipha omncane uhlonipha omdala nedlozi lakho lokubusisa so ezinye izinto zobumnyama asiyeke uma uya emntwini ihlola qala kwabanye abantu ulalele into ekhuluma kuwe ukuthi thini uma unesiphiwo yeka ukuhamba ungena endaweni uphuma ungena ufuna into ongayazi ngoba abanye abantu mkhulu khona umuntu oyohlola ngoba nemali hayi ngoba uyofuna inkinga ngoba uhlushwa imali uthi imali iningi mekafika ngena la yohlola bese hayi lo muntu ngibhula into engekho ngisayohlola lapho uhamba uyahlola akazi ukuthi ufunani agcina mbathwa imimoya emibi so engichaza ukuthi abantu abanesiphiwo abahloniphe isiphiwo sabo bahloniphe imisamo yasemakhaya into ebalekile kakhulu hlonipha ekhaya umama nobaba hlonipha abafowenu thanda abafowenu thanda umndeni wakho noma bangakuzonda benzeni kodwa buya phansi ungaphakamisa umoya hlukana nemithi emibi yobumnyama hlukana nokuthi uzogijima wena ukuthi ufuna ukungena ku competition ngabe ubona ubani uphula kangcono ubani yenzani ayikafiki lento okuyilinde ifike kuwe mase ifikile izoyenzeka ngendlela okumele yenzeke ngayo ngoba lemithi lokho uhamba ungena ufuna izinto uyimoya ulanda imoya yobumnyama gcine kudungeka impilo yakho ngiyabonga khehla ukusho njalo ngelinye la ngokusho njalo sayivala lezozo me and you we're going to meet again on the next one sharp